Irushanwa ryo gushaka umukobwa uzahagararira u Rwanda muri Miss Supranation International 2021 rigiye gutangizwa, ariko riba igice kimwe hifashishijwe ikoranabuhanga, ikindi habeho guhuriza abakobwa bazaba bahatanira mu biganiro bizanyuzwa kuri televiziyo. Mu itangazo ryashizwe hanze na Nsengiyumva Rufotsi ukuriye Kiss Limited itegurira irushanwa mu Rwanda, iratangaza ko kwiyandikisha bizatangira ku wa 15 Ukwakira 2020 bigasozwa ku wa 30 Ukwakira, mu gihe umukobwa uzahagararira u Rwanda azatorwa ku wa 26 Ukuboza 2020. Miss Supranation International iteganyijwe kuba muri Gashyantare na Gicurasi umwaka utaha 2021. Iri rushanwa ryo gushaka umukobwa uzahagararira u Rwanda rizaba igice kimwe hifashishijwe ikoranabuhanga ry'imbuga nkoranyambaga, televiziyo zikorera kuri murandasi ndetse n'ibiganiro bya televiziyo zisanzwe. Umukobwa uzitabiriye irushanwa uyu mwaka ashaka guhagararira u Rwanda asabwa kuba ari umunyarwandakazi, afite hagati y'imyaka 20 na 28, yarasoje amashuri yisumbuye, afite kandi metero 170. Mu bindi bizagenderwaho harimo kuba nta bishushanyo umukobwa afite ku mubiri, atarengeje ibiro 60, kandi afite ubumenyi mu kuvuga Icyongereza neza. Abashaka kwiyandikisha muri iri rushanwa bandikira abategura kuri WhatsApp 07830148482 Rwanda Miss Supranation @gmail.com cyangwa se kuri Instagram. Abakobwa baziyandikisha bahataniye ikamba rifitwe n'umunyana Shanita wabaye Miss Supranation Rwanda muri 2019. Uyu yahembwe $1,000,000 y'amafaranga anaserukira u Rwanda mu irushanwa rya Miss Supranation ryabereye muri Polonye kuva kuri tariki 6 Ukuboza 2019. Igisonga cya mbere yegukanye $500,000 by'amafaranga, mu gihe igisonga cya kabiri yahembwe $300,000 by'amafaranga. Iri rushanwa rya Miss Supranation International ribera muri Polonye, aho abakobwa batandukanye bahurira muri iki gihugu bakamarayo ibyumweru 3 bakora ibikorwa bibahesha amahirwe yo kwerekana uwahize abandi baba bahatanira iri kamba. Urugendo rwo gushaka umukobwa uzahagararira u Rwanda muri Miss Supranation International 2021 rugiye gutangira nyuma y'aho gutora wari kwitabira irushanwa muri 2020 wagombaga gutorwa muri Nzeri akanitabira mu Gushyingo bisubitswe. Ibi byafashwemo umwanzuro nyuma y'aho isi yose yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 gikomeje guhitana benshi. Muri Nyakanga, umuyobozi wa Miss and Miss Supranation Organization Jihad Pazuka yavuze ko aya marushanwa yombi yarateganyijwe mu Kuboza yimuriwe muri 2021. Ati gukora amarushanwa mu gihe isi yugarijwe n'icyorezo ntabwo byigeze biba amahitamo kuri twe. Icyo dushize imbere ni ubuzima bwiza no kubaho neza kw'abahatana muri buri rushanwa ryacu, gusa ntabwo cyari icyemezo cyoroshe gufatwa. Yakomeje avuga ko bagiye kuvugana n'abategurira irushanwa mu bihugu bitandukanye bagashyiraho amatariki yo gutegura abakobwa bazitabira irushanwa muri 2021. Avuga ko umunyatayilandi ufite ikamba rya Miss Supranation Antonia ni umunyamerika ufite irya Miss Supranation bazakomeza kubahagararira kugeza igihe hazatorwa ababasimbura.